Mayam Kromjari Dom University Impact News ni Kshetrimayum Premchand Manung nagi thorom da mayam utaram no okchari. Ngasi khana kadori matang ngasi MHRD instructions on school bag weight in van haiba hidam asida khana kadori Manipur da haibadi mahitam liba pikliba mahiroi singna puriba larik khawasi kadai phawa lumbage amadi Ministry of Human Resource Development na Kangan Kibagi Matung ina India Pumata Ladiba School Singi Mehro Singda Karam Karamba Makalgi Habitare Arumba Singasi Puba Yanataka Yade Haiba Kangan Kibal Rebasu Nasi Pauba Manipurda Hariba MHRD'S Kangan Kiba Pamasi Tabakta Ontok Tribasina Karigino Karikari Kudung Charabasing Mayung Ribagi Habi Matangda Manung Hutna Kananaba Kogi Studio Dalection Biriba Singasi Ahanmada Agihek Yet the Pambiribasi Director Education STS Kirankumar Tamuku Taram Okchari Aduga Matanga Election Biribasina Department of Psychiatry RIMS Head of Department of Biriba Professor Dr. Lenin Tamuku Taram Okchari Aduga Matanga Election Biribasina Paramount Paradise Academy Amadi Pre-Primary Teachers Training Center Hariba Kogi Center Principal Ibiribi TS Memcha Madam Taram Okchari Ahanba question asi open question ni laksa gaitare haibudi MHRD na sumlaba mairoi singi pikliba mairoi singi haksel gidama khallaga sigumba kogi thorang ama pakhatlu haiduna state government kogi tongan ba India gi state singa madi union territory singda khan khraba matungda ngasi phawbuda Manipur da kogi angang singna puriba larik khawgi arumba si hanthan ba yofam leitriba si masigi marumda leidiba maram singse masi kaina oibi abage haibadu matem ta thambiyo hanbada. Yeah, good evening everyone. Ahanbada impact TV sumba yam phajaba topic si koi ki khana bagi pukhalak pasi thaganingai ni koi ki department ki taraf tai ju thagachari textbook amadi koi ki school ki bag sing da yauriba koi ki angang sing ki bag ta yauri si textbook ki notebooks ki tongan ba topa koi ki sing thakpagi dagi magi tiffin de ke de mai weight si control to bagi khana basi MHRD ki Laiba 2018 की instructions की ममांगदा चाही मंगा तरह की ममांगदे तुम होनर का तुम लापा तुम लाइरे लाइरी बसी करी की तमकता कोई ngasa की गाइडलाइन से मणिपुर की थोपा ngamdribno हाबजा अंडर डिस्कशन खना बदि लाइरे स्टेट मंगा थ्रू इंडिया की वना थोखरे यूनियन टेरिटरी खरा जो थोखरे थोइबा गाइडलाइन सी ममांगदगी इवन CBSE की मंगा तरु लग थोला मतुंगदा एनफोर्समेंट की एरिया से चे वना थोगा इंस्ट्रक्शन अन पिरगा स्कूल दा मसी हंदान सी पेरेंट्स सिंग दा ओजा सिंग दा si tawonji haibdi hapkhraga akoi gi implementation sida week weba board for CBSE adagi atopa board singche che thokcharaga su aduna hojik penal provision gumba kadai waida hapa yage adagi akoina policy decision oi lorko matamda forcefully akoi tawba yana ba akoi curriculum syllabus ta oina handan bada ka tabra boy da handa adugi myam do khana bagi khudakta order oina thopang amdabni natradi order dang si ma thopagi di am komi enforcement toropagi area to the loophole kadai waida laigada ge natra lairoi dagi have du khana bagi matam khar lobni asmai thamjage ahan me wani ada mathang da khoi doctor lak chage doctor hojik se angang singna puriba school gi lari khause yam lumbasina maram oiraga khoi gi angang singna chatpa matam na wa ba makoi na sokta be halakpa sugum mayam sina moi tung gi career da karam ba soiba lakpi ya aduga hariba MHRD gi instruction se masi kadai phawa verify oi bia be have matem da tham yam phagani अखोइना आंगांग सिंगसिदा अहेनबा बर्डन अमा पीरिबा अहेनबा प्रेशर अमा पीरिबसे अखोइना फिजिकली ओइना ऑन्थो कांदा स्कूल बेक के अरुम मोलोमदा अखोइगी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ना हाइबिरकपगी वाने न लौजे न खनजबदा तसेंगमक्ते अखोइना खनगदोरसि लारि खावगी वेट तु खक्ता नते हैना इदि लौजनिंगी करिगनो पिकलिबा आंगांग सिंगसिना ngasi पखोइदा थेंगनरिबा कनो सिंगसे प्रेशर सिंगसे मसी अहु मरिदांगिना पंजरबदा याना हनबदा मखोइना पुरिबा बेक सि लुम्मी हाइबसिमा अखोइ सारसु थांबिग्रे अखोइ म्याम लोइन उरे आंगांग सिंगसे चटपा मतमदा ममांगलोमदा लुक्थरगा चले दि मनिगोमदा पोरिबा बेक्सिना लुमनगिबना मासी कनो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सि थीना वन ऑफ द ममांगलोमदा लुक्थरगा चले चिंका बदौना मसिना लॉन्ग टर्म द फिजिकल इफेक्ट लाकदोरसि मागी स्टंटेड ग्रोथ लाकप याय अदु लाक्ट्रिंग ममांगदसु मागी शरुगी करगी डेवलपिंग स्टेज सिदसु मागी डिफॉर्मिटी लाकप इथोप लई लोइनना मागी नोमगी नुसा साग्रब नुमित अमदा माना वारिबा माना थांगदोरिबा अंगांगदुगी पांगलदुगा
मंगोन पीरीबा अरुमबदुगा अनिसी चानादबसिमा अखोइना फजना उरे हुमांग जिजी कांग मकै मासे वाना थांगजरिनि हारिबा अदगे मु करिगुम्बा अखोइगी मागी क्लासरूम सिना ग्राउंड फ्लोर द लेरमदि फरे अदो अयाम स्कूल दी अखोइगी स्पेस लेतबनिना वर्टिकल राइज तौनरमनिना यामना खुग्रबा कैराक सिदा माना कोइन कोइन गिर चलगा मागी क्लासरूम सि यौना होनबदा अंगक पफंगना अवाबगी मसकना हेजरिबा को अदुगा हारिबा लारिक हाउस खक्ता नतना अखोइना येंजनिंगबसी मागी मयुमदगिना स्कूल भाव चटपगी ट्रेवल टाइम से हजिकती यामना सांगना सांगना चंगे हाजरिबा खरा मयुम लापा अंगांगदी स्कूल यौना चटपदा पुंग अमदगिना अनि फाव चंगेबा अदुई मो हलकपदा नु मताय मगादुनदी नोमदा ओम पुंग ओम दगिना मरी फावसी लौथोकपिग्रनी को अदु लौथोकपगी इम्प्लिकेशन सिना करिनो हारगा माना अयुक्ता तुमसित फाना तुमजगदबदु तुंबा फंगद्रे स्कूल चटप नंगनबा थुना हौदोकपिरे अदुगी मु माना नुगाइना साना सानादना चाजगदबा ngak breakfast natraga nomai chanaba pot sisu mana hobe hobe school sin nangna honabda koigi chana chana mamana chamas toroga illaga chana chana chawi phibon babu lai aduna chabagi kari chari no haiba pot tu thamgra kanda mana fajana nena tana chadabagi nutritional deficiency lakpa chabagi machi oidabagi pot tu malae ade umana chatoriba sangraba lambi si mayamno ubirongani mama pana thinba ngangdi kaya yamde haijariba ayambana school vein da chali kari no bus dikhara kano economically kano cost effective oidabnina vein mayam chana kai kai da khomaga ngang si puri haijariba adu vein amda ngang si kunnagi na kun mari manga bhawa ha pase khoi uzareba aduna kiri kiri ina dana ma si mamai bhawa lai thokpham leitaba aduga well ventilated oidaba adu saba matam dadi khoi AC kano oidabna maram orakanda angang si amuk hena masa chokthana maram ma oiba admain tawdana chalaba matung sida muk magi school sidasu ina playground na chingba leitaba ngak recess ta pothana bagi sanana bagi kudong chaba leitaba amaga magwari sanana bagi kudong chaba leitaba even tiffin time da bawa man phami ba mafam du de leng na bagi tanja bawa space bawa leijada bagi pot ama soi koina uzayeba hari ba pot sing se school khara da di exception oramba ya du ayamba commercial school sing haiba tare ko khading asidi school si am leire ko maroi na private school sing na jingba ayamba da hariba mong si uzai adu government school sing da su yam khenab din ate du government school sing da di ayamba na school gi angang sing si yam daba aduga magi anakpa koiro lekai dagi tambana so ayam oi aduga khong na karina cycle na lakpa thilakpana so ayam oi banina picture si khitang di khenare aduna punna ina thamjarabada angang sing sina pikliba angang sing na suffer tawisi school beke arumba siga loina loina na maduda yauriba curriculum gi ahenba saruktuna mangonda khangba ngambagi changdo adudagi ekhoina khanghaning masna henba aduna magi khoigi kanungtang glass amakhaktang chanjagadaba magi brain gi capacities da ekhoina ising bucket haijan bibadona ahenba pressure masu pisan bire aduga natana magi leiriba phammi ba chaliba sisu magi ambience sisu mangonda yamna nungaiba angangi childhood siga chanaba yamna comfortable oiba environment amasu oidre adudagi muk khoigi mangonda ekhoina haujikan DP ba angang dawba first ta dabya de second ta dabya de rank yaurok dabya de mark fazada ya de haibagi ahenba pressure masu pisan bire aduna di physically psychologically and koigi leiriba facility adu mayam si loinamak se angang sing da conducive oidaba angang sing da wana na oiba aduga yamna healthy education ama masa phabaga loina na yamna harau na nungai na angang na like tamjagadaba adu environment ama do adumakti oidra right na khalli aduna maram oiraga Ministry of Human Resource Development na piraiba directives hagadra guideline hagadra masi yamna timely oiba aduga masi khandhana ngai machak ama oiba aduga masi bu chapchana ilhanna ba honabiba aduga school sing na su akhoi masi illagadi angang sing gi benefit oraga angang sing afaba nagrik amam puthokpada chauna mateng pangani haiba point si ayak yajaninge ayam noi se haibadi MHRD yo pham masi khoi angang sing gi oina di yamna faba wafam ni haibaduni madam kai thamini sing matang sida हाइबीरबा वासिंगसे हुजे हेल्थ की मतंगदा दगी एजुकेशन की मरमदा फजना खंबीरबा एजुकेशन हुजे डायरेक्टर न पोबीरबा सारदी मफम दैसु या मरिक चुमना हाइबीगरे अदुबु लुरिबो वाफम अमदी आइगी व्यू ददी आइना फील्ड सिदा लोंग यामना सांगबा आइना एक्सपीरियंस लाइजरकपददी मसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दगी ऑर्डर थोपसु अमतो यामना हाइदी लाइबा अदो हंदहलो हाइबसिदी याम लाइबा अदुबो मसीदी लॉन्ग प्रोसेस हमदे चंगे हाइजनिंगे मरमदी कइनो हाइबाबो बेग हंदहनबदी लाइबा अदे अखोइना पुगदोइबसी क्लास 1 to क्लास 1 दगिना क्लास 2 भावगी जो होमवर्क पीगनो हाइरे हंदहलो हाइरे अदा मोगी स्टैंडर्ड्स दा अखोइना खंगनगदबा पीगदबा नॉलेज से करिनो हाइबमा सी अहानबदा अखोइना एक्सपर्ट्स तानरगा सिजिमा अखोइना मसी लौखत पीबा म चंगी लोइनना लारिक
yanghanba khaw yanghanba bek yanghanba haiba sidi laieba adu aitardi aiphoina moida pigada knowledge se karino kadai bhawba piba yaba gi haiba sigi matungina aiphoina larik si haidi english ki language ki adagi mathematics ki maths ki knowledge se aiphoina lari amda punjan ba yaiba suppose lari amada punjalaga semester 1 and semester 2 na aikoina ani thongna khaidok piraga semester 1 sikata book to akoina tambiningi ba knowledge do masi emotional gi oibi social gi oibi knowledge gi oibi kadai bhaboda larik si aikoina international syllabus sidagi chu tadaba lari yang hallo haina lari ahum puro ani khatang puro na taba hairiba masak mathum ji suna yaurabra aikoigi angang singsida piba yaba knowledge se suna yaurabra haibase expert team ma changneba seida semester 1 and the semester 2 semester 1 gi book sida loi yaudoi angka gi saru english gi saru akoina pamiba pandam ji sida loi yaudoi neba si sim ga tang pura di yange da na sa adagi exercise book sida aikoina english ki homework ki ma hauji english ki da manipur da sanai je homework ki ma class work ki ma si mayam sina subject khuding ma ki di chum yame aduna aikoina exercise book si jo kamai to ga bo mix ki mong sida haidi ama khaktang season ba yai ba sir haibadi 2 lines ki oiro 4 line page sama pan ba yai say the book number 1 exercise book number 1 exercise book number 2 pu ba yai ba sir say da akoina horen class work ke hairasine angka gi matam da plane du phak tok pira loire ba sir magi page sam pan ba da adagi kari 2 lines ki changma matang da 2 lines to thok phak to adu di book ong gata exercise book ong gatang pure da na sir larik so ong gatang pure da na sumaina koina semester 1 da kadai ba da digest to grage du yenga semester 2 gi larik to jauradi irai laire ba aduna khwaidagi luri bana yanghan ba se kamai yanghan ji ge order thopa ama gi wana tana masigi masak mathum aikoi gi angang da kana ba pibe ya ba se kaino haiba ma number 3 point magi water bottle ji asnga sidi kale ne yam sare hauji makta da si sumaina thok tori nume mangani ji equinox adu do ising yam pitho su chang ba lim pure magi bag to da acho ba li ma hapsala di ongni han lum mane lum me ba se akoina school da haidi hakchang phaba ya ba hakchang songningai wai da ba drinking water gi arrange se tobi ga da ne adu di bottle sima pu da ba yare adagi next point da aikoi gi chahi magi pencil compass sangbu puri se yumne yungi thambiro school gi thambiro yonga ga magi thambiro angang du iram dai da piro masai pencil yaw da bagi problem su laira roi razor yaw da bagi problem su laira roi adagi larik tu school da thambi be ya bana thambiro adagi yum da pu be ya bana puhan biro adudi ngasai gi larik su por ka doi do ama to wera ni school da thamba ya ba drawing kai extra school da thamba ya bana thambiro adu ita de pura yang ne ba sa adagi tiffin du akoina tiffin box adu su nam de ya de adu su nam de panam nam bagi mahusida ngasai gi tiffin box carry bag masa amda sumai puhan biro adudi nga khoigi backpack se yang ne ba aduna akoina masida akoina yengjaningi ba mi yengna akoina angang class 1 dagina 2 bhawda kari knowledge pi ga dage haiba si number 1 si most important point ne ba aduna tana lari yang hallo homework piranu hojing manipur gi lairiba phibam sida di homework piradi angang lari pa de haire homework si piroi do boragana masi expert team mama phaminarga sahi simgi plan je phajana semtokpam sangeba homework piroi do ragana angang du da homework kim hota school da dundi subject si gatang toba sigaina lari orai hanba haibana singba yamna discussion haidi kupna khanabam sange aduna aikhoi gi bag si lumdi lumalle hemalle aikhoi gi angang gi body weight sidagi 10 to 15% dang angang gi body weight sida larik si ohello hare hawjik luri badi irai laiba wani ngang badati angang gi slarik lumalle khomale aikhoni yenga ka doije bag turi ba phije sida zum yenga ka de bag sida thangka lo on bada kg ma khai do de yogre ba mada pala iba lo kari kara adagi sok thaba phi do na tu salle sok chawre adu itara ga di adu da dum phagre adu de akhoi na kari larik pura satoino adu intara di homework kina kramain to ba class work kina kamain to ba angang sing sida hen mayeng ta da na ba se international gi syllabus dai ta da na ba se expert team ma educationist kangbu ma phaminar ga sina loiraba matungda noi sidi chana ro na plan policy si loiraga thadar ga di khwai phani haijaning ai mon ta ya phajaba wafam ni haibadi khoi gi wafam asi yamna phajaba wafam oiraga su phajana well prepare tor matungda haibatare hojik leiriba system sing asida kari karamba wafam sing hapsal laga kari karamba thorang sing paikhat laga हाइब हजिकी MHRD की असुम वाफम चुनागदब मौद हाँ सेंबीरगदी वफम हेना उसागने वफम डायरेक्टर लाचनीसे
2018 gi October gi date 5 ta hariba MHRD gi sumlaba order se thokpani haibitare mayam da khangan da bagi haibitare India gi tungan be state singda duga union territory singda loim khangan khibani duga koi gi Manipur gi government su gi hariba order se shon gi yobiram bani aduga October thar dagi na hojik fawbada haibitare 2019 gi hojik si me thani sigi marak sida hojik ki hariba MHRD gi wafam ase state ta lairiba school sing sida chana nebo khona bada kudung charo mayok narise masigi policy sembagi matam je teli hagadoribra natragana kogi sarkar na masigi matang da hena interest lo sulu dabaira kari habini interest lo dabagi dinate sigi matang da koi khana badi haure ngasai mamang da jai pe thamjagre semakadoriba issue si kadai gi area da no haibadune bala kadorise akoi gi doctor na su amade wazana jai pe su kangthokhiba portion khara su yaure syllabus akoi contents man je class 1 ga 2 ga hana tai tamam je koi subject hum tami are class 3 4 5 si kano lairik mangani age 6 7 8 sina lairik mapan ni adagi 9 10 admai masing lai jagre hari ba lairik sing si magi lairik si nambagi kano lai je magi chena amagi magi thickness se magi gsm gi size lai GSM hana lama ba 70 number je 80 GSM na adun lumbe kal kadoni akoi gi PS gi gram per paper se aduna square meter am da mai arumba gram se ana GSM je hengal le man the color paper kai kai namak na wana badam maru ere bedi ngasai madam na habi gi do koi tongan ma state ki textbook mayam ji loina mag yenge ba akoi Sikkim da akoi gi lyric se ani nami lyric amam khak pui lyric se mache thatwe akoi angka chapter number 10 laine khalo 1 to 5 se first semester da natraga half yearly mamang da piba chapter number 6 to 10 jina half yearly matung da piba han bagi first year gi lyric se haibdi half yearly da paikha loi kan da school la deposit tawra matung da ani suba lyric se mu evaluate ohan ba aduna hariba lyric se da angka oiro science oiro mang tamgdo miam da machem tangkhai tawra lyric ma tangkhak semba so it reduces to half and sigi mathakta ngasai notebook lairi adagi di ngasai compass sida hojik tongan angang haije punare as a fashion agi akoi gi angang sing si school loira matung da tuition chanai ana tuition chana matam sida akoi gi noma gi thokadaba subject mayam sigi larik se puba khatana tana tuition du gi larik thujung pusalle ba angang gaise aduna ngasai adaidani ngasai control taw matam sida kamai tawuna control tawada gi haibadu gi area du ne ba atopa state sing gi da se Telangana je order thoya Andhra Pradesh thoya ai handak tha phadri matam khrai mamang da ai election observer in tarui Andhra Pradesh ta tabji da school voting kano se bot hadabam ji kano oibani na anamba school oibani na school je anamba phanam chale school sangwa chatukti chale magi bot hadabam kano to satra jingna puriba weight si kilo tara gani thoi tram nga man loi chong pe ba kai no yauri je na khoi sum ai sum interest le da yeng matam ji da akoi gi guidebook mayam je atha mayam je habjal le guidebook se kai do bagi ha pinoi moi mama pa na pu khon kari gi damak ta puri parikha da hoji akoi gi education system je anamana India to je exam oriented oi parikha gi mark pangna na oi aduna somehow content ta hoji gi pot se khangna na ba tam na ta ba simpha pha laga anga ge mark wang phangna na bagi chat aduna akoi gi system ji gi restructuring ama su darka tari ba sirei ja aduna chumna gi hojik NCERT gi class 1 gi like se chena samang palamani handan ji haiba adu CBS na adu NCERT gi like to adapt tawra adu 110 pan ba 120 pan ba like to akoi adaida awang ba leng kumba weight kumba gi kainom tangni en khalo weight tang na hona da se samu maga kolo maga thame karam na lume irai laira smai da guna adu gi example du mayam pisal adi textbook sida chena masing hengala ni aduna where we have to reduce our pages handaba yaba jaga mayam lai ri ba aduna duplicity thokpa akoi tamam thokta tamanba sahi gi appropriate oiba adugi mayam du naina bagi akoi na just implement tor ko matamda akoi kadai bo effective oiga dage agi electronic ki medium je lawra kanda akoi gi se tongan ba ACRT na hojik akoi syllabus ka mari lena ba contents mayam senggot pa hore video gumba kai gumba mayam la agadi not only textbook angang da import obo ya basi through akoi gi electronic medium da wagi vocal gi oral gi medium da import obo ya ba mayam lai re sanaraga takpa ya ba mayam lai ri ba aduna adugum mayam tawraga di naturally necessity for carrying textbook se reduce tobo ya ne tobo da formulation torko matam da akoi kupna nei na bam ni tarka tai
हाथुना हुजिक हंदगनी हायरगसु चे थोगा फोर्सफुली अखोय इम्प्लीमेंट तौब ngमोयदगदी चाही अमगुमदंग ngaitharaga तौबना हेना फगने लई अदुगा मसी प्रैक्टिस तौननबा मथंगी हंदकी एकेडमिक सेशन ना तब मथंगी लाइव एकेडमिक सेशन दुना लाइरिक सिक्किम की मॉडल दुदा लाइरिक खरा अखोय अकंगनब स्कूल खरगी टेस्ट तौब ओइना अखोय नमगा तंखाई दा नमदारग वेट खरा हंदानबा दुदी अखोय इम्प्लीमेंट तौरगा लाइव कनो येंगेना ओने कनो मॉडल कनो बेसिस ता येंगेना अदुमदि खनरी हाइबदी होजिक लैरिबा अखोगी एजुकेशनल सिस्टम हाइब तारे लैरिबा फिबम मसिदा 2018 की अक्टोबर की डेट 5 ता थोखिबा ऑर्डर ओइरगसु अखोगी सेंडो खिजिन तौब मतम खरा चंगम मरमना फजना ज्ञान ताना मैम वखल तमिनरगा हाइब तारे अखोगी स्टेक होल्डर सिंग ताना मतुंगदा करम हाइना असुगुमलबा अरुमबसी हंदगदगे हाइबदु खनर मतुंगना यामना फजना पांथोकबा फगनी हाइबे वफमदुनी अदुगा मखताना डॉक्टर लक्ष्मणिंगसे साइ पन्बिख्रे आंगांसिंगदा सोकपगी मतांगसे अदुगा मरुइना मोइदा हयेंग मोइना चावलबा मतमदा हाइतारे मखोइदा पिशनगिबा वर्कलोड मखोइगी हक्सांगदा मरुइना स्पाइनल कोर्ड सोकलपा मैमसिना करी ओरकपा याइ सिग मतांगसे physically thing asai haijekri bakar duni tuna hayeng wai chawrakanda oirakadaba asai yamna rarely di obi ai adu physical deformities and the kari khar thok pai adu being ai matam sidana wab sina hena direct madugi impact to lakprai na khanjei bako wabadagi mase karimukanda angang khradi school phobia the school chaning ba harau school si temple ni school si sanabong ni mayam imanabo na doini school chat ke hena harau na fees laga chen chongam angang si angang खरमदी स्कूल चनिंगतबा स्कूल फोबिया दु अखोय दिसु याम पोरेबा स्कूल जी पिंगै मा स्कूल खर काबा हौरिङै ददि स्कूल चके ना यामना हराउना तोरमबने दुबो हुजिकति मा से स्कूल पल्लुबा कांदा यामना हाइनिंगदबो उलकपा अदगी स्कूल मतम योरा कांदा पुक थिले कोक्सी ए अदगी पुक नारे कोंगची ए खोंगचोक्तरे हाइदना चलोइदगी निंगाइ तोबो अंगांसी अदुम थोले हजरिबा को अदगी मुक स्कूल टाइमिंग लोइदना स्कूल बेन चक्रे हाइ कांदा येंगा कांदा मयाम लोइना माइ सेटल तौग्रे कांदा मा पुक नाबा फगरानी कोक्सीबो फगरानी अदु थोला गमा मुक सानबा हौरानी को मसी खोइगी स्कूल बैग यामबा लुम्बा अदु खक्तगी दिनाते इट इज पार्ट ऑफ इट हाइबदी मंगोन स्कूल की अपाम्बा स्कूल चटपगी नुंगाइबदो आई ngасai panjagi ba khara dunaju mangon mahau du mangan bi bai tare ko angang haibsidi magi shanaba sina khwaidagi hen pamjaba ano no ba uba no thengnaba aduga tamba si jumoi aya amna koigi experience tagi uriba tariba mana thengnariba mamanaba aduga school doorsu playways da tambagi कानबसी मैम लई हाइबको अखोना नंफुदा पहलगा नत्रगा ताक्सलगा चिंफा पुहलगा खंगी खंगबदी खंगी अदुना ngasiगी कनोसिदा एजुकेशन सिस्टम जिसु अखोय सारनसु हाइबिरिको तोंगान बा अप्रोच मैम अमा अदु हौजिकी हेल्थ थोंगलैबा हेल्थ हजार्ड सी अखोना फिजिकल ओइना उरिबा पोटसी खक्ता नचे हजरिबको साइकोलॉजिकल एंड द लॉन्ग टर्म मागी एजुकेशनल अचीवमेंट दो मागी अखोना हाइ हनिंगिबदो अदुरिदा तायोना न थोपा हाइतारे काउंटर प्रोडक्टिव ओइबा अखोना का हेना दुम हाइहनिंगदना हेना हापचलिंगोय मंगोनदि हेना तंथरकनबगी मचाक अमा ओयनबसु करिगुम कांद यावेबा अदो हारिस अंगांग खुदिमक थोपदि नत्रगसु एवरेज अंगांग सिंगदि मोइना ख्वाइ नुवाइजबसि प्लेवेज दैट नुवाइना तंबा स्कूल सी मागी कनोददि वाखलददि स्कूल चलगा आई सानरुनी स्कूल चलगा ओजागा वारि नुवाइना सारुनी सै सउनी नुवाइने अदुमाइना अंगांग अपिकप सिंगदि माइ खनजेबको खरा चावरा कांददि माना एजुकेशन कनोगी लाइरिक की माहौ खंगा कांदा माकी नत्रगा स्कूल द मयामदगी हेलकपगी क्लास दा माना खरा हेन परफॉर्म तौबगी अदुगी कानाबा नुगाइबगी कनोदु पुला कांदना अदुना तोंगानबा मथेलमने अदे ngसाइगी वेट हंदबगी मतंग दुसु कोई सारनसु तंबिग्रे आइना खंजबदा टीचिंग मेथोडोलॉजी से खरा होंदोगसु ngसाइसु खरा पनबिबदो को कोई कनो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑडियो विजुअल ने चिंबसी नरकांदा टेक्स्ट बुक द पेपर द नमगद पोट खरा से फजना सिंदोगा सिंग होइना ऑडियो विजुअल द ऑनथोसी क्लास ता ताको मतम द मंगोन द मागी टेक्स्ट बुक द याउद्रगसु को अदुना मागी तारिबम दं उरिबदुदा कोई नॉलेज पीबे याबा एरिया खरा मसु फॉर एग्जांपल न चिंबा उटलिबा मयाम दु मंगोन द विविडली उरकांदा सिनवा येंबदु नुगाइबदु माइना नुगाइ हल्ला लोरेन का तो हिस्ट्री गसी करिगुंबा विजुअलाइज तोरकांदा फजना कनो तोरगा कोई एनिमेशन का तौरकान फजना उत्पकान आगांग हेना अखोगी कुइना कोई लास्टिंग मेमोरी द लेहोबी याइ हरिबा सिनसु टेक्स्ट बुक की वेट जी हंदरकपद मतेंग ओइनी अदे मो होमवर्क की मतंग मैडम न पनबीबदु अखोई होमवर्क से स्कूल खरद अखोन सुम उजबदा अखोई
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯗꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯄꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯗꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯋꯥꯔꯛꯀ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯃꯦꯗꯀ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯣꯐ giving that project work to the students or homework to that student adu self defeated oireba aduna kari tambirage bu ma haibedi larna cheating toba tambireba that is very dangerous ain kwai wajabse angang apikpada cheating tambibse masina kwai de na risky oina kanjeba aduna homework si kitang handange na aina khanjabani awitaraga di homework si mahutta school da activity oina torba akoi karigumam tambibasi activity gi through da tambiraba role play ni khangde mahuda class da moi khara punjal laganda group work oina to honmani khangde torakanda some methodology du di akhang hai sing toraga puthokpa yani bo area khara da di ko asmain toba kan sida homework pibagi chang se khara handan ba ade angang duna su enjoy toba hendori ne ba ko sigi teaching pedagogy si ju kitang semdok pa darkar oi ada haibirakani adumain tawge hai taraga di space khara hena darkar oi ni aduga student teacher gi ratio si ju khara hena pixan bam darkar oi kani hoji angang oja amana satra chama ta ade hariba pot si di yaro hajeba aduna cost of education di hengalakani aduna ngasai gi feasibility ekhoi gi state wise gi yang kan di oi da bi ai ko theoretically di hariba area khara si ju khana ba ya ba pot te dum oi bne na khanjei ba ina ko aduna aikhoina angang sing sida piningi basi education khakta nate ba health sima yam maroi ba health sina priority oidraga di aikhoina pidor bi education se angang ana ba am da mark yam phangan ba di kem ta kana de na khanjei ba aduna overall akhoi gi school gi ambience message angang da yamna pamba angang na yamna chatning ba yum da nomaijing da ga leibada haina da na ai si hayeng ning to ka ba thuna oheningi da kaina khanba adung ba environment ma oheningi overburden toraga chatning da ba sanaba su phang da ba wari sa su phang da ba chen chong bagi no su nuai ba su leitaba like tam bagi pleasure su leitaba adung ma pham ma oiragadi angang sing da education gi wan tok si lana chakhidana shillaga mark yam phangbagumba adagi importance khara oja dai loraga mark yam phangbagumba chimpa yam bharaga like haiba sakpagumba adung ba torok ya ba aduna overall hojiki concept si kitang semgatpa matam da weight handana bagi semgatpa matam da aina sum khanda janing basi angang sing da magi akhoi gi kanu se creative oiba ideas sing si puthorok na ba room ji am pibi ba akhoi gi teaching curriculum natraga methodology sema matam da innovative ideas si am puthorok na bagi room ji am pibi ba creativity si puthorok na ba yam ideas pibi ba natraga di ojana khangi bidu dagi hena khangroi ba satra do aina khangi sing spoon fed tawrani ma adu khaktang hairani dai khoina pamadi ojadu dagi hena phaba satra tholokpa si pame ba hojiki generation si dagi hena haiba generation ama tholokpa pame ba adu makal gi education ama porke hai taraga di mokhoi da creativity and innovation si tholokna bagi room si am pibi ba aduna hojik si sarna thambi badu maina hana well plan torakanda implement tawna ba hona basne hena khoi gi sustainable oigane se yam ya janing 100% ado hojiki kano si sema matam da plan taw matam da aina khanjari ba point khara se masi su tas ta honjani kai gno bu masi mak implement taw ngam drasu behind that preparation du da singma pot si su kana ni ne haibagi pot am de sum tanja si dai na thamjani ba yam phajo wafam ni haibadi khoi gi angang sing sida ka henbo homework pishal laga makoina khoi gi cheating to bugi dum laba kudong saba ma di haiba tare makoi da hayeng tungda ore kadaba sing adu khoi gi negative oina sakhibagi ya bagi adu moi to kom le duga khai hai ba khoi gi maru oina weight ki problem asi hanthana bagi tamakta khoi gi audio visual gum haiba tare adu gum bagi system da education pi bagi wakalona dune khoi gi dr thamiri base aduga 2016 da haiba tare 2016 da MHRD na khoi gi Kendra Vidyalaya 25 ta tablet sing ye thok tuna hai tare ha nam ko test to budi hokrabane doctor sim tang dai tare adubu masi hoji phaw mai pak tri basi masi gi marom da kai leibno hai bududi matam dum prok lagani adu makhata na meram lakchani se akoi gi school lama dai tare as a principal amoina school lama lawbo ya ba hoji ki weight handabi matang se haibadi ngasai budi wafam yam thambi gre sumaina magi syllabus main tawba handan ba sumba sem yam haibi gre adubu western countries sing da do even India gi state khara dai ba tare khoi gi school sing na yam sawa role lobi daga haib tare thakna bi sing thambi ba bu oiro natraga khoi gi school sing da khoi gi library gum thambi daga khoi gi satro sing haib tare like si handan na bugi dum laba thorang kyam packet padi hokre do as a principal amoina school sing da karamba thodang sing adi packet pe yai sumba weight handa bi matang chida matem na thambi principal sina ningi badu school du da tawbasida aikhoi
na ningi basidang tawbada hojik tawsu tawjari aine heli haina bo hona bada loi tawnari ngata ne private sector da toise adu kup na yeng bam yeng da di akhoi manipur gi waina punna soire iba sigi nungai ta baso akhoi da ill feeling laita bana teba from the hadi beginners singi stage dai horaga up to higher ba hose hadi beginners sing da tammi ba sima pura soire ai masima de haijaninge beginners sing da akhoi na ching haraga mountain haraga and mayam na khanari je hose hadi class up to class 5 faudi magi on mother tongue sida takpiu hai ba gyan ta na adu manipur da di yamna nungai tribam na ai matang matam buti sa de masida kainom ta ai thesa hoge ba what's your name time the tide which for me lari yam hai den lowe ba sinate ba ai koi gi real thing the base to ba pochima yaw da ba dei maruina ai koi na preschool da atopa topa hadi abroad countries sing da ching haraga sing do pura yeng halle ba akhoi sidadi this is mountain haire aduga hill haire aduga lake haire smaida dum sale lake lake kana smai sale ba mi di lake to the pura yeng halle ba adagi kano cow haire cow is a four-footed animal haire na khalasi cow do makhong mari pale se direct uhalle ba akhoi sidagi khena ba mana akhoi ju la leba soire ba khang na madu tawdraga di chara hendo bani na manipur se tawnari je soire di khanga ga su inda ba di ya da ba khara di lay ba andi english ngang ba gi english manipur da di english nganga ga di school dron taw ba nungai re ado ma khangira khangwera aduga manipur da di english mu ngang ga di ekta chaukhale na khanare ba ado mai manung du da syllabus tu da angang du gi hadi finer muscle develop tawna ba sumaina haye bits maru leng hallo amung sidu allo kai masi tawribra tawdabra kanam jengna de ba hadi he changra moi di pre nursery du english ngang ne hai ado what's your name ka haraga my name is Lakshmi ka had oh moi di yam chakhot pani english yang ngang hai ai sine khwai dagi aina nungai tuise government school segai bam da tamakera phajana ni tinium chumna maite ron do nganga isagi mother tongue je nganga ga lakhi basna anem bade horok basna awang bada matom do hona jaba heraga paikhat ki bada ayong ne ba adu bo khoi gi di marak sida thaksi khasi moral kaim ta yautre aduga sorry that haraga nanga saigi tawriba thaksi khasi na haidi karino toilet training na karino cha bagi na kaino table manner na kaino amta yaude kanam ju thide aduga abroad countries sing da khongo mari ki base class amne ba magi angang jigi tawraga ngasi di khongo mari ki bagi class dam tawne ba akhoi da khongo mari ki ro de ka dawni sa ngasai wathi warem tawlai da moi skun do hairane ba khongo mari ki ba sidi class ama oi ba yai sidi khoi isana di khangi ba adagi magi snack semba tambi ba khongo mari ki ba larik lotion ba tambi ba nangi larik se si tawro bag chen chengjam ba tambi si tawdi wathi tawlai haine ba aduna khoina soye ba la le ba khang taraga su ngasai gi kari haitare sile ibanung situgi matungina yawon gi matungina punglon gi matungina jagoi sa lai re ba simaye ki di preschool da chana ga ba education chana kanglon na kaino primary level da chana ga ba ne kaino adagi di adu level da na ada level da na ji khangjan mina bam da ka lere aduga ai gi mota di from the haidi beginning from the haidi beginners singi stage da gi hauna aina asoi ba khara di aina sum thengna jare aduga isagi mother tongue sida baba unaradi baba khurunjari hayo haibasi aikhoi parane laude chakhattabane lowe ba aikhoi baba haina kaubase my dad my father haragana aikhoi ji chakhatlen lowe ba sumaina sakhi basina aikhoi gi ngasi gi angang jing ji chawra akanda di aina ngasi ai gi training centers da ujabda nupi masa ayam bala ayam matawe adu oja nupa jing changai phan du phairenga yurenga lei somdana karma hairi kadu le ba pot khuding ma mafam chana thamaga angang sing du phajana settle tawgraga angang ji do class lobio haiba chauki du phaidei ani moi thokpa tawrani satra ji go oja ga lapna ga dabana fit adu kaije khangbi bajana te hojiki haidi society da tholei ba angang jing je adagi di sumaina giri oja sina saladi satra duna matung kitang ina hoga do ni kaise lei bajana te oja du ga giri ina ra salani ojai mokhong da netla jo sorry habi bajana te aduna ai gi thamoi da di education bu pamjaba nungsi jaba moina asoi basi de mayam ui aduga masigi da moral education yaude moral education naraga from the beginning stage kari haire wari ma liro haire moral education piro haire ado kadai da na kari syllabus si kadom dei na kari semaga kari to ba haibasima ita ta da bagumna ai moto uzai masi sima chumhan biba chummaga di angang do sep sema dum sakra doine ba akoi english ngang basina te be english adu de adum automatically ngang ka ne ba adagi adugi mathangda primary level da na kadoni adugi level da adai co curricular activities haibasida akhoi di theory daga ngata satleba rank phange
theory is nataba aikoi gi after school gi activities se tongana mai gi carry bag am da poba yai ari nangan ji da hapa ji da nataba aduga mase akoi dramatization tambi be yai puppet tambi be yai adagi khutcha gi tambi be yai ade si mayam sima maming da waina laiba adagi moi gi simbam moi be yaba tambi be yai high school level da ade middle school gi level da si sima kaya udaba adagi ayam bana English nganga mama pa thaning daba nungsidris na kadai dai laino English nganga oja da thaksi khasi kaire isna kari soiba dai no English magi health akhoi gi larik tambai na tawri se angang oiring adagi mamit phana ba larik khutam na kaino mana ta na ba na kaino adagi magi lon thok ta ba si lon thok na ba magi chumna ba na kari season ga dabage adagi then magi makhun masai ibada sangakani idringai mamang da kari hana tambini chakhai chingba adagi si tawradi si kari tambini si tawradi si kari tambini si tawr si sima pura soireba ma man thopa ko si ni ma man thopa ado masi kitang aina government ki site tagi su sar hoi su yaubiri ko sida expert moina ai sida khatang hangkachabane na laujage aduga higher gi da yengbada akoina boy mak tan namme chahi im da project wa ai panjaning de school kar pirak pa project work sina sana daba imai pe ma khoi internet tai kaino dagi thina mona bada awa ba akoina dum khugo da ko lo homework se icha jingi je tawlare sina taba magi standards da di masipi be yai ne se chahi magi planner se da hapaga plan tawraga pi giba sidi se manga je mari je sumain tawgadabani haba se magi ngasai gi boy ma pu badu da adu boy gi sena du da hapi giba yai sina internal assessment gini sina adu gini theory da na aduni theory da mark lom da satpani na last ma pung oi ba matam da ma se mi wei da ba personality haidi laita ba perfect wei da ba mi mo wei re ba ngasai gi khungup mari ki giba hai giba angang du na tiffin semba haiba angang duna mi gidi asom abroad country da di angang macha ji yerum je thugai raga matom da yerum je houjaraga sai to akhoi angang de ek aina banan toraga chakhiba yerum maina banan tora chakhiba se di banan do dang khange potu khangdre ba sa adagi mu angang je phi sualle konggon do kok tege thadole phi thupaga aigi isa sungai re mi ge school halakpa de yang bio ba sa khungup si lak tor mo khongna kausalaga kanga do langjanne ba mai phuri to pha toraga pha lo phamung je langjanne mai matung ilaga duk chaurabado amu potu khunba satne ba mase di loire nungai tabai jata lae chhatra ji lae karamba gap ta oja du jungai chhatra jungai hojikti aina sum yengbada nungai jadaba haidi oja sina gap kaya thamaga mana angang je takani adagi magi makhong je adagi phan jina chanari bra chana dabra angang ama laik takpa matamda angang gi makhong jina laibak sida sumain ta ga damni aduna ta di bed pocher lai hare makhong ji school khara da di ai pandi panjara ro angang ji sumain toraga nungti gi sumain tora kai sumain tora dum kai adu di bed pocher soidan lakani adagi sigi sumain to basida si 1 feet lapna ga damne haire si thammi je ade khara amadana imam mambada sumain to wi khara amadana sumai to wi phan je angang ga chana ba phan tha ga dabani angang gi phambam adu asok kupa posing je amasi loina tayon na ba khara ujai sa aina haijaning bada expert team mama changi aduga si phajana plan toraga noi si chanara je na site ge hebtare school gi site ge handana ba hona bada school gi site ge di head haidi principal head leader sing ju mari laina ba education ge butana bo oiro isagi haidi isana puthoga phayena khali base isai tomda loisan bidaba hadi puthoga asi to badi yai hadi private school mayam le so private school mayam ge recognize ke group to da propose toraga city si to bana phabra si to ba ade akhoina government ge site ju propose to jaba yai srcd si to kaisu yaro de balaite aphabada si jo akhoina isa ge school ge site to honari ba aphaba magi hadi yamna mahi alaba poto adum propose toraga government site ju request to ba srcd si na phabra se noi to do hai yaroi haibadi kai dongoi de hairo oeba adu isa ge dangoi na losan bedaba soiba bu dekhara ujai ado uriba pose matong ina request tawjage propose tawjarake ai masimadi ai thamjaning ni yam abdi hojik lai manipur gi education system asida khoi tongan ba asoiba ke ama lai di haibani haiba soiba singasi hana semdo matung da tamna phabaru ma lakani haibani matang soisida break ma lojage break matung yam thanjarake impact ne sumi yang ta don lebiu Mandat 2019. After the successful, extensive and exhaustive poll day coverages and analysis, and as we head to the Judgment Day, a team of reporters and analysts will be on Impact News, bringing you an unforgettable experience of election news. Mandat 2019, Result Day Live on 23rd May, only on Impact News, Manipur's Election News Center.
मैम अमुक तराम नौचरी खनरम लिबासी MHRD instructions on school bag weight in van hai bahira masi matang ni do makhasan lakchani basi khoi gi 2015 da center na khoi gi mkhoi gi educational khoi gi advisory board ta hai riba larik khau gi weight asi hanthana bi da makta mkhoi da pishan khiba laikre du 2016 da MHRD na khoi tongan ba kendra vidyalaya kun ga manga da khoi gi tablet forward sizna handuna test to khiba hai ba tare khoi gi hai riba like khau gi weight asi handana bo hona bada tongan ba pakhalakpa khongthang sing manung chana akhoi sumlaba tablet sing pi khibagi sumlaba paw laikre aduga mu 2016 da CBSE gi school sing da haiba tare CBSE gi maikai dagi khoi gi angang gi lai khau sing asi arumba hanthalo haibagi mokhoina notice tha khiba laikre 2018 da Madras High Court na khoi gi angang gi lai khau gi alumba si hanthan gata bani haibagi order ma su thokre aduga 18 haibadi chahi asi maki October gi date 5 ta khoi MHRD na angangi lai khawsing ase lumba handalu haibagi adugum lo wafam aduni aduga makhata lakchaningi basi khoi director lakchaningi basi mokhoina piri wafam sing matung inadi class 1 ga 2 se mokhoina tamgada laixna language ka maths ka haibitare adu hoji ayamba private school sing dadi sigi language ka maths ka tang nataba top laik myamasu koina thingajaba haibitare yawi ado masi language ka maths ka khak tambasina masina angang singi hayeng atopa lamgi natraga atopa country singi angang sing sang matam da masi nemi hana khang dori pa natraga na hai riba mokoina thambakli ba language ka mega khak tambasina adum yare hana khami dori ba masi mutana kai thambini MHRD na CBSE na kana NCRT na hojiki approve tawba amadi MHRD na yaraga laiba class 1 ga 2 ga da language ga akoi gi maths ka tamgani have je I fully endorse angang yam pi ngai matam da di country khara da di lairik oina textbook oina bo tam tamde lairik ta khoi hojik tamnari sida makhan ani thona khaitui moina khaitui je scholastic amadi co scholastic adna amana mark phangba atopa amana mark si phanga su pass tawda khopada chena da moin hapsali hariba subject mayam si akoi gi co scholastic sida ngakani hojik kari gi damakta angka ga language ga tamaga yadoi no habja angang ji pi ngai matam da di mai akoi bada laiba immediate environment se class 1 2 gi angang hida tamkan da samna habda mai imu munung ga laiba mai kitchen gi bedroom gi thongnau su mayam se loi tamme ba dagi hek kumtharak pada laiba da hingon da hoba pambi uwa khara jamba class na chawhala kana magi kano je my knowledge expand tawna hona da samna habda khare na lapthok ki ba pot aduma sum tamhore aduna magi horizon of akoi thinking horizon of perspective is chawthok na admai syllabus chawthok pare adugi matungina aduna ngasai angang class 1 ga 2 ga tamba sida 1 ga 2 ga angang sida homework ki darkar thoidong laite ba magi hek immediate se akoi je angang ga mobile ore mobile ama photo da utpayai M4 mobile hat angang easily pick up tawni admai ta guna mango utpadam na mango mai ma jar madi adu orne akoi sai apple lo di apple do readily available ora maroi electric bulb ama utpada koi henglep da leba ma electric tham da khungang oiram ba taragati bulb to urkan da kamai do function da khangaro so adoi gadi magi readily available oiba uongi maming gumba table gumba chauki gumba orgadi readily available oiba aduna language ke da we pick up to language si aseng bagidi sound na tamne angang pi ngai sita makhon ji tamakan da word formation myam je sound formation myam je e ga p ga tinjana ga kari phonthok thoi b ga c ga tinjana kai thoi maite ron do bi ai any language do bi ai adugi language tu haira matung da class 3 dagi ato ba subject ke pa ba hairaba masing khanga ba angang je any subject pick up to bangam me aduna aduna atopa class 1 ge angang da computer tambai kai kana bale computer du ma tam ta ga chimphani ma phadoi akoina pami di computer miat pa haibadune miat pa haibadi class 1 ga 2 ga angang duna computer miat pa haibasi magi idea tholakiro e khangdri bangang guda e tau program am tau adu dogan drawing adu tholakani hai myam je it is next to impossible aduna ne homework pi matam da su sum ba angang pi myam sidi akoi gi magi guidance am dum change ba it is anticipated that school sing da oja sing na guide ro ngang kak tu ni harin kamai tau angang gi magi formative stage angang kamai mai tak do han mayum da la matung da akoi gi angang si lairik hai ba akoi gi mama pa su lai lairik khara thindha ba mama pa su lai dai hai ta ba adugumba lairik khangau dra ba angang mama pa myam da akoi na hongwa am pisang gi tar di
असम नाकंदा ट्यूशन नत्रदि ऑप्शन लेतेबा अदुना अदु लेरक्तबनिना पेरेंट्स सिंगी मरक्तसु इकाइबा ममा पा मैम सिना स्कूल सिदा पीटीएम दा चनिंगतबा पेरेंट्स टीचर मीट तबदा ओजादा हंगनिंगतबा मरमदि ओजासिना इंगोंदा हेन लाई हाइग्रामिना अइना हाइहौद्रबनिना अंगागिना हायंग हंगागदि कई खनगनि हाइबगी तोंगान तोंगा इम्प्लिकेशंस मैम लेदना अदुना अदु मैम दो येंगाकांदा होमवर्क सी हौरकपो मतमसिददि पिरोइदबने मरमदि अदु एक पिरु मतमदा अंगांग सी साइकोलॉजी हाइ डॉक्टर नसु फजन थांगरे साइकोलॉजी ला लाइरेक सिदा अकीबम फावग्रानी अकीबा फावराबा मतमदा ngसाइगी अंक दो खरा होटपा हाइत्रे क्लास 3 दा मा अंक तमनिंगरोय क्लास 4 दा अंक तमनिंगरोय सुम तमनिंगिद्रदि कीरे सुम चगदि करी लाइक लेमौरी अदैदा सो नेचुरली पीरिबा सब्जेक्ट करी तमगदगे क्लास 1 गा 2 गा सब्जेक्ट अनि तमगनी अदुगा क्लास 3 4 5 ता अहुम तमगनी हारिबा मैमजिदि इट इज वेल थॉट वेल प्लान रिसर्च स्टडी तौरगा तौरपनी हारिबा लाइरिक सिदा अवाटपा करिमता लेते आई जस्ट डिफर्ड विथ मैडम ताइबो ओजासे सिददि याम डिफरेंस लेबा अखोय जो मांगोयदा लाइक ताम कोंदमदा याम सिंसियर ओइबा ओजा खरना हाइबा हाइतबा माइ ताकफम थोको पोतो फजबदन ताकलेबा खोजिकसु ओजा अफबा मयाम लै अदुगा ताकपा खरा सोथाबा ओजासु लेंगनी अनो अनोबा अहोंग मयाम लाकनिना हारिबा ओजासिंगदुना पीरिबा चैप्टर अमजे कमाइ तौ ताकि अदुगी एरिया दुदनि खेनरकदोय म्यामसे अदुना आंगांसिंगदुना माना सब मानबा उम येपदु ओजा मना उदा पुथो तामबे याय खरा मना उम ये तामबे याय खरा मना चिन नायरा तामबे सो आंगांग गैदुना खंग मतमनि डिफरेंट लेवल सा खंगा आने अदुना अदुगी एरिया दुदा कोइना टीचर्स की ट्रेनिंग से अखोगी मतम मोंग चाना कोई पीबा दरकार ताई अदुगा पेरेंट्स सिंगनासु आइगी इचासे लाइरिक यामना पुद्रगा लाइरिक हाइररोय हाइबदि खललोइदबना होजे अदुना अखोई चुमनगी ngसाइ आइना ममांगदा थमजगिबदो इंडिया दा लेरिबा एजुकेशन की स्ट्रक्चर सी एग्जामिनेशन बेस होएबा एग्जामिनेशन बेस होएबनिना होजे तोंगान तोंगान एग्जाम दा अखोई मार्क अदु फंगे परसेंटेज अदु चलेना पुका चलिसे इट इज वेरी हार्टनिंग टू नो अफबा स्कूल मैम लेरिको पैखा जे हाइदोको मदमदा मयामना खबर दे राको नंदा टॉपर अदु पुथोय दा हाइबा स्कूल जिगी पास परसेंटेज कयाम ओइगे अदु याम मरु होएबा अंगांग चहुम थाबदा अंगांग कयाम पास तहन मंगमगे अदो अंगांग दु अनमना पास दैट इज अ वेरी गुड स्कूल फजना पास तौरगदी फलम फत्रे हारिबा नत्रगा मोइना खरा सोथरे हाइबा अंगांग दु पास लोइ तहन मंगमगदी दैट इज अ वेरी गुड स्कूल अदुगा अंगांग खरा रेंक त पुक्तन द चनबा पास परसेंटेज पुनेम द नेमबा खबर दबुदी मोइ ममिंग योय थोलानी बट इज इट अ गुड स्कूल अदुना ngसाइ तुंग द मी कयाम ओइगिदगी अदुना हेन मरु ओइरे अदुना कॉम्पिटेंसी सी वाहिबुदी तोंगा तोंगा सिजनरे अंगांगी कैलिबर फोंदोन बयाबा इनोवेशन कन कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से कोई MHRD ना मासिगी एक्सिगल लोइना लर्निंग आउटकम सदना अमा होजे पुथोबने पार्लियामेंट की एक्सु पास तौरे हारिबा एक्सी इम्प्लीमेंट तौना होना मतमदा अखोई लेरिबा लाइरेक्सी खुदक्ता खंगपिक पिक्थलु हाइबा मतमसिदा करी एरिया न पिक्थगदबजे हाइबजे अदुगी नि ngसाइ अखोई मतम खितंग चंगनी हारिजे अदुना होजे अखोई ट्रायल तौबा हाइबु क्लास 6 7 8 ता टेक्स्ट बुक सिदा अखोइना कनो QR कोड अनमा हापे हंदा टेस्ट तौबने अखोइना हंदक QR कोड हापसे कइनो हाइबा नमना टेक्स्ट बुक की चैप्टर्स की मकोकता बार कोड की टाइप हापा मोबाइल गुमा मेटला मतमदा ngसाइगी ओजा अमखंगना मागी वीडियो रिलेटेड वीडियो अमदी ऑडियो के कनो थोलकनेबा अदुगदी लाइलाइसु खरा सोथौर ममा पादुनासु अदु येंकाना मचादा दुम येंगालगा दुम ताकपा यारे अदुमाइ तौरगदी हयें कोना अदु हाइनरक तारगदी सिलेबस टेंशन मा याब्रा अदगी अखोई अतोपा येंगदबदि नतेबा अखोई कोरिया की टेक्स्ट बुक सिंग अखोई कौर येंगे कोरिया टेक्स्ट बुक तौकांदा अखोई की नॉर्मल स्टाइल दा इरिबा लाइरिक्सी वारी खरा इरे पिक्चर अमा हापे अदुमाइ तौरग सुम लाइरिक्सी सुम इथरकपनेबा अंगांगोना चौखला कांदरी हारिबा टेक्स्ट बुक की एडप्ट तवेबा अंगांगाइसे पीगे मतमदरी 1 to 5 सिदा कोरिया तोइसे कॉमिक ओइना हापे मोइन कॉमिक ओइना हापा कांदा क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट सकरे सो इट बिकम्स वेरी शॉर्ट अंगांग जु पानिंगे कॉमिक से अदा ओजागा केम थीद्रे मोइ दुम नम पानम होनारे सो we need to do lots of research and come out with a better textbook, better curriculum which is much thinner. Tammadadi khangmadari wat loidaba poti phajana concise oina phajana puthokam da ka hatho na logu matamda it may be too hasty and it may rather spoil the career of students aduna kitang ingdhana yengba ma darka tai tawdabadi yaroi se maru oiba poti pot oi adu ngasagi akhoi director ngasagi khoi ki NCERT na prescribe tawba koi ki language ka maths ka tang tangwadabni haibase
ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2017ꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯍꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯒꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯣ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦ 1970ꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯈꯤꯕ ngasi yang matam da RT la matung da hojiki hariba school je taseng na facility loi leiribra school lama ka haje koina matam da inspection chatpa matam da school sida my facility loi fire brigade ki mai muthat pagi toilet masing angang sanga khak tamamba school da toilet manga khak hapa yang khalasi loi surame over a period of time hojik chawkhala pagi angang lising ani tam yang khalasi toilet masing hangatre so it is not proportional and my laibam to lampak laibra adu tawra mayam si yengjananaba semba ekni assembly na pass tawre rule thokri technical glitch macha macha khara leiba lai sreista madugi main intention di every school whether it is under CBSE Manipur board ki oiro edet oiro private or loina mak se registration tawa adu kanda magi RT guideline ki matung ina leiriba mayam do facility kadai bawa sui sudi adu mayam do yeng bani aduna textbook kumba kai kumba gi magi curriculum gi di yaude tawdabu board ki makhada tawwa akhoi gi restart or school hoigadi board amadi ACRT na pibaje comply tawgadam have niyom niti lai ahen ba tammiba subject mayam da akhoi yengjalubadi laitri akhoi gi hojik core area da yengjanbagi do akhoi gi sarkar gi school gi yengjanbasi da adu lamthoba ngamdri aduga CBSE school gi ju CBSE na dung guideline pi so hojik sarkar gi ek rule je thokti ngai da su the schools and the parents has a very big role to play even magi timetable se madabo adum magi weight se phanam control to baya basu adum lai pa aduna school na adum initiative te adum khara di hobi badi dum chumena lawe da mai ngaje ko mkhata lak sabject ko doctor lak chaning se hojik ngai sagi subject ani sidi prescribe tawre adubu hojik chata university angang sing sida tonga tonga hojik me ama pishal laga makoi se subject sing adu khangna bu ngamna khona boda tuition chatpa adagi di wa pa sing jina mapan thon da bida angang lagi pahan ba adum haying swain tawna chakhibaduna class 9 10 11 12 pocket pahalaba matung da khoi lekai da thon da bai tare adu masi haying doctor ora kanda engineer ora kanda doctor ga patient ne khanare adagi engineer na swain hare IAS swain khon haute suma mayam lak pai tare do suma mayam sing asagi social attachment ama sum wat mama oi su purak pai tare angang sing je khoi mai chana bagi matam aduga moi gi mayam ga lekai gi ngak thorom ke mi yaw khot pa se loi skip torok pa only ngasagi like sum urak pai tare adu sina maram oiraga khojik thoiba thoning da thorok mayam se masigi mami se tai lobi ba masi matan ke happy ni ba sama duna orakpane hana lawjadragasu yam hena chauna leinaba marine na lawjai yamna formative age sidai una parents sing guardians sing or even some teachers na ko akoi gi unrealistic ambitions hena khanghaning ba I cha sina kwai de na haire adu magi chahi duga lairiba magi class to ka chana dana ka hena monda khanghaning ba dagi thokpane na lawjai ba ko mana chawrak paga loina na ojang sa yam phasan thambi gi bido magi yamna formative hek hauba class na mana kam khanggadam no dai mathang mathang expand torak mai horizon sum chawrak kadabane ba aina sum yamna kanu tawri cham chamba ai gi meng amada aina education bu kari hain lawjage haragadi ting thokna hingba tambadu education ka weba anu sai thambi khibdo akoi gi kanu sida yamna chawre sange magi achoba pham paire natraga educational qualification so called akoi gi mark ta kari chatpa education system sida mana achoba pham ama paire kanda hingba hitaba khunai da susan na bangam daba dugum lari haba mi masing me ama tholpaduna akoi gi chawkhat pa khunai amadi oiroeba aduna mana tawriba pham mangoda scenery responsibility do mana execute tawba tamda chauna panbo oirakaneba aduna saunaba penadaba miscommunication mayam se soidana oirakpa tabaneba aduna ninga sai gi hobadagi hauna akoina reality da base tawba taba akoi gi akoi bagi environment sida akoina western education se pusala kanda akoi da impose tor kanda lari haibane na akoi mayam na lowri si je akoi mayam na collectively thongi baneba adu masi reverse tor kanda ai gi leijariba ai kunai sigi chanariba kunai sida thengnariba problem sidagi haura kanda masi solve tawba hana tamakanda atopa lamgi
वादो कोना खनबना फगने न खल्लेबा अदो हौजी हौजी आइगी इमुंगदा चारिबा चिंजाक अदुगा आइगी ngangnariba loan sina loina na thaidana thame adagi ngasi ngasi thengnariba khoi khunai problem sina kaisu khandre aduga atopagi history tamme atopagi channel locher tamme atopagi language tamme kanadi haibdi nate aduna add on oina kona aigi si khangbol oraga hapsal kanda aigi thabak si yare ai mapanda muk sap tawrage natraga mapanda aigi thabak thirurage haiba kanda yam chauna kanaba pigadaba poti oiriba aduga hairiba potuna hana tawraga aigi basic to tahotaba taragade ai ngasa haijabado khunai da misfit oiba susan abangam da mi ma sem taragadi madu education gi wan thok oiroeba aduna ngasai gi dumaina aina ka henna karam chawba se handara kanda kudam oina ngasai thambi gi yam phajaba angang ama haisidi basically ma sanajagadabni matam chana chajagadabni matam chana tumjagadabni ahum si sungmat mat piroidabni lari haigera hairoira ahum si laira kanda adudagi lari haito mari suboin hapsalakseba adu hojik tawrisina lari tu khalla kanda chagera charoira tumgera tumoira ma wagera waroira sanagera sanaroira ai khangde ma lari tawudamni sineba khoin khallise adu angang dubu nuksidra haidi nungsiri neba nuksibedu na man khallise hayeng chawraga mana achouba mi orakani lari haiba mi orakani aduga lebaki achouba phamna haiba orakani haibagi wakhalon neba adu ani si panthungduga mana chali lambiduga ani si kitang samnada braina khalleba taseng numakti makhongda pambi mar pi ngai da saigada ising si yam de haijaiba adu pi ngai chara thabda ngai ring da ising batin batin haijal di tawtho ga tokani dana ko adu maina koina pi bangang da ka hena impose toxin bi se masi counterproductive oigani aina khanjeba angang sing angang oina lejesanu angang gi punsi se matpi roisi childhood se amna rare ni childhood se mona la roi dam neba ai gi childhood to ai hauji mo phangaroi ba da khoi di laibuk phamni na angang oina hinge eba sanara ei asangba playground da sanara ei chen song sanara ei lari kitang pai adu dum sufficient oin khalinga si dum kai no foundation is very small pambi mai maruji am pi eba pambi maruk sum chawdra ya eba aduna pi ngai matam da yamna otpi nei bi ba haijage ai wakanda education gi min da angang otpi nei bi ba se ai pamjade karigino haraganda angang di angang gi chap chaba khara dudang chajasanu khara dudang tamjasanu aduga magi wakhalon du chumna khanba tambisi khunai masak khangba tambisi reality masak khanba tambisi cheating tawba tambiroisi aduga tapna grow tor aganda mapung mari phawa mi mor kaneba aduna education sisu akoina curriculum sembada methodology jana habdu yam yajaning base curriculum do is a very important thing but adu ta kadoriba mi se masine kwai maruir se da khoi khunai da kitang soibam ga leba khoi gi khwai da gi hena meritorious oiba khwai da gi hena lari hai kaina khanba mi se masine number 1 choice da ai oza oige na harak tab se masine bo yam laibok thiri se adu oza sina kana na oige harak di oza punang po haijab nate ko majority na karino trade ama da second honor kan da somehow adu da mana fit to hodra kan da oza oirak pasi yam lebrain khanjeiba aduna oza hariba khwai da gi hena wang baleba khra da di khwai da gi hena well paid oiba si oza neba adu ai madu ya jeba akhoi si oza ta pira ore neba adu mo oza se saugat si aduga ngasai gi teachers training se masda pazana emphasis pc aduga pass to roi da mi si pass to holoi si oza oi roi da mi attitude lai ta se magam phang budar ka oi de bo zati oza oi bagi aptitude lai ba angang bu nungsi ba angang da takning ba se lari hai ta ba oza khoi am thengna re ba lari kya khangse da ba adu tak pa da di tawai yaw na tak da khoi si ngasi ba oza sing do kaudri ba adugi pochima yam chaung na sing sin janingi adu private school oiraga su government gi school oiraga su oza khan ba kan se da yam strictly not only on the marks and performance but aptitude and attitude se masida base tor kan da khallagadi masina saiho oiragadi ko aduna moina hayeng ta kan da moina feedback pira kan da curriculum sem du mo yaw ka dorini ko adu parents ka sai ozana habi bu parents ka teachers ka adu school ga family sing siga lapthong na rei si su ngasai gi kano ni si manarak ta bai ne ba amagi reality du di ma di larik so hijada ba pesa su yam paijada ba somda na lari am haibadona kano sing da parents sing si da wari sarak pa adagi magi cost of the education si su matam na prokoi matung ina wangkhalak pa ani sina samnarak ta badagi sum sauna bagi phibam hawa lakta ba nate hajerba aduna parents sing sida oza sing na haje macha larik haite macha si ngoksene hairo su parent na saurai haba adu su laiba ko karigino ba ani do communication do yauda adu macha sing option hai si karmaina communicate toge have su khara soiram ba yaiba ko natraga parents sing sina su oza dagi expectation school dagi expectation si yam helam ba yaiba karigino bu yum dadi phajana takpi draga nungdang khutingi yutha khanaraga leiraga adugo macha aduna school du tamaga di ma soidana phara ani na expect tawdi lan gani ba ko aduna parents sing na su school dagi expectation tawri ba dumaina magi role and responsibility su khambam to eba aduna ani sidi team ni macha sem na be nukta khunai sina chauba environment amani khunai du phatra kan da ozaga parents singa phau wa ju yaro eba aduna sidi system du jumla loira kan da di overall system is reflectory in education sina
नत्रने अदुना अखोई पुनमक्सी याम फिलोसॉफिकल ओइना चाउना चलबसे मु हंजरगसु रियलिटी द खितंग बेस तवरकांदा अखोई खुनाई सिका चानाबा एजुकेशन अम लाकांदा अखोई लोइनमक आंगांग सिंगसी याम हेल्दी ओइना हराउते याम लाइक तंबगी एनवायरनमेंट अम दु उ फंगने से इना दमाई खनजे या फजबा फमनि हाइबदी आंगांगसी अखोगी आंगांग ओइनगैदि हौना हाइबा तारे महरोइ सिंगसी ओत तबा हाइबा तारे मखोइदि हेना वर्कलोड पिसनदबा दुगा डिपार्टमेंट की मकैदगिसु हाइरिबा MHRD की वाफम असे यामना फजना वेल प्रिपेयर तौर मतुंगदा अखोगी थबक तो ओंथोकनबगी पांदम लेदि हाइबा वाफमनि ngasi gi wenadi matang soida manungudagi thoromasi lusanjarage ngasi gi thoromasi da koi panelist awmakpu thagal phonglok seri ngasi gi thoromasi karam to ibage habadu koi impact news ki email id impactnews@gmail.com natraga koi gi facebook page da khanbek pa yagani ngasi gi wenadi matang sida kaina ba thangni jori khurumjari